ole nimin lama khan lungtian lon din chhodan tele anin sun kwal dan sang te an ram lo lo to dan te kan ngai thla hawa tun tuma chuan lungtian chu khoi hmuna nge awma lungtian ramina a huam chin te kan ngai thla ho le don ani kan suita kan khan lungtian khua hi Mizoram Lai Autonomous District Council area Longklai district a ania a khode param ri ti chu chim lama rolbu ko oma mar lama awatrek mar chak lama sawalai phai he hilungle district ani to ani ti chu mar chak lama chewral thlang lama chimti pui ral hi lungle district ani to bok ani chimle mar zong atlang dung in kho ania fit sangli la ya sang om ania wangin boruak a riselin anu mem ema ni pui lai puin khuwa alung lu tuklova classic lai puin avot lu tuklo bok ani longitude degree 93 east le 22 degree north in kar omania Mizoram tla sang ber phongpui tlang chilung te atang hian kilometer sumthum panga vel chowa la ania te chualung tian khodung seizong hi kilometer thumvel zet ania khodung sei takani longklai tangin BRTF rota kilometer za somnga ahla ania amaro chu BRTF kong takhichuan lungtian khuwa hi atlo lova BRTF kong atanga pengin lungtian hi kilometer sari ahla ani tundin huna lungtian hian adin tira omna hun pathum mungpui tlang kan ti te arbom thai tlang kan ti te hai pui kon te katunai hin an lo kop veka an omna hun pui mo le lal masa HAUSATA am phum na mun kulrole ro kha chu an lo to lova te chuan lungtian hetlang sang taka omania wangin ni chuak le ni tla a mu tha ema khuala tanga ronjin te po hian lungtian hinnuam anti thei hle thin ani te chuan lungtian ramina a huam chin lungai thaleila thanglama chuan chimtui pui ania chimlama tuipui atanga fungka lui zo choze lin thelret lui azo choze la phongpui tlanga sui finin hi rolbuk ramnian anin ri ani te chuan marlama chuan tuipui atangin chengkol lui zo chowin lungtian le awatrek in karamri lungphuna he lunghisa pho phun ani nge ani ramri lungphuna tangin luite dung zo thlain molper lui lungtiani na ti khuratana anman me ka sui fina molper hi zo thazelin chew lui afin ani chaklama chew lui zo in hi fanai ho ne na an ramri kha ani ni khoi lui dung zo chozelin chewra ram ne na ramri ania kongpui BRTF road kanin tlang chunga achowa chuta tangin khochak lampanin tlang panga achuka chew lui atlabung lui afinna chuta tangin chew lui zo chozelin martop phongpui tlanga chimlama aramri threret lui zo chole nanen ain sui finani lungtiana hian nam sang an chenga lalna tlang than ena cher hlun achu asan khan HAUSATA hian nam engemaw zat a hruai hlawma lungtiana CHINZAH ram ro pui tak adin thlenga aro rel pui kong eng kima akai zaven pui thin tu nam te chu fan chun te mual chin te nialum te khwal chhon te tlang lian te khenglot te za thang te sia khel te anni kum sangka zre sumsari pahni atanga voini thlenga lungtiana nam sang cheng te chu heng te hi anni CHINZAH fan chun mual chin nialum khwal chhon tlang lian khenglot sia khel za thang boi heng niar thul van hoi chuntai thla chew tualzik lahnim van ngiang boi tlung vuang tu nu hrim nu tlai thi hlum tlaw boi khar vai phei in hmai chong thak
khol hring lian ching tlumang hau heng cheihlu tlau thlang fambol matu gurkha chakchuak changte ranthei sranglung hloncheu thahlun thianhlun sulhlan lithipi hlonsang gangte anal chiato aine khiangte hrengsa vanthang sailo tlangchan vaiphei ngaling lungum chongthu kingbol pachuau mualhlun bunghai hlonhlun lithing tiso lichhal renthang lotsang thanget hauhul ralte mithipi chengam hatlang lino paite tidim bualteng holngo te anni in kalpona chungchang lungtian hilong tlai atangin BRTF rota kem za sumnga hla ania BRTF rota tang hian lungtian hi apeng shana chumi peng atang chuan lungtian khua chu kem saria hla aniani te chuan lungtian atangin vatrek chim tuipui khleng ang le thingfal kaltlangin PMGSY le RVSY kung lai ania he kung ai hian lungtian atang long klai chu kilometer sumsar pakua vel ania he kung hi lungtian atang chim tuipui thleng chu thataka siam ani towa marbot po hi thala ya chuan akai theya marbot hi sumo te po aphur theya amaro chu furla ya chuan tuite alem thina wangin marbot hi akai lo ani chutiang bokin lungtian atang hian sangaw lama aizol te lunglete panna kong awma lungtian atang hian seiha le longklaya suma service ni tin pahni emo pathum emo a om thina seiha hi dar som le som pakhat in karvela CHANCHIN ania lungklai ero hi chu tuipi feria lama tanga kal chuan nai tein akal theya amai ro chu kong thui lama kal chuan dar khata te dar ni ate a thlan thei ani te chuan tun din huna lungtian hi in zathum chuang an khosatawa sukhar office a hian supply civil supply center awma forest bit office awma health sub center awmboka branch post office awma government middle school pahni anoma high school pakhat kanaya primary school hi pathum awma anganwadi center pali awmboka revenue office RNSO office awmboka tichuan kohran a Baptist pastor quarter awma LKBK pastor quarter awma lungtian hi village council pahni a ani awangin village council te hian guest house an nei ve a oil le tlongai pol NGO lian ber hian community hall an nei ve buka PWDIB pakhat awma private English medium pahni awmboka tundin hian kohran biakin pariat awmek ani lungtian poimo na tlangpui lo soile don taila lungtian hilai rama chuan kholhun le poimo tak CHINZAH LAL HAUSATA KHUA ania soidana chuan laifa te chhuwa le chhuwa ke na laltlang in simna hlimna tharau in tanna KHUA ti te in suchin kumsang ko sumko pasaria lungklai district apianga LADC area chu administrative area pahnia then ania laifa tuichak sangaw RD block area omte chu SDC hnuaya da ania hei hiam politics le thildanga laifa te min thendarin nam in lungrolna ti chiain borok thalo
a thlen tran dona hria in lungtian mi puite chuan public meeting koin joint action committee adina he joint action committee hian laifa te huang khatakan omle theina tur kongjongin ma alata a tui chak laifa te chenna khosom pakua a longtlai di sin noya kan du ti lan tirna siu sang sang te khomin pulal ringate pu biak dunate pu eslal thampuete pulom zual te chu khosang sanga anwaka an sil an lakhom ani ti chuan date nili atanga ni som pahni sang hi som hi pahnia tui chak khosom pakua te chu lungphar ta convention ko ania he convention a hian pusi zung chama CML ADC chu khwal lian ani yem than khatle mi pui mo dang po somtel an nia khosang sanga ai o kal kho khosang sanga tanga ai o kal kho mi za somnga vel ani lungtian joint action committee secretary HL lungrual ki machuan ma an lo lak to dan report a pek nuin misang sanga tangin thusui thla kania thusoi piang chuan longklai di sinwaya an du thu an soya ti chuan resolution an pasta a laifa sangaw RD block area omte sahadisti noya hi sokha chak takhian longklai di sinwaya daro se ti an pasta ni convention chuan lungtian joint action committee malak na chu tha an te hle ya ti chuan JSC adin ta ngala hetiangin president pu H rang lena vice president pu PB ngun luna secretary pu HL lungrual kema assistant secretary pu K Vanlal bula treasurer pu C ramchunga te ania ti chuan mlaturin convention chuan pu HL lungrual kem le pu bingun luna le pulringa committee member te chu sarkar dor turin aizola antir ta ngala tun main her resolution thu ang deuh hian LADC hroi tu te siwai le hroi tu te LSA le political party ang zong te point malak alun to thimbok convention mitir te chuan puzoram thanga kati hunlaya chief minister chu andor zui ngala pu esram moya cabinet minister puin he malak na hi a support ta hle ani te chuan October ni sari sang hi le panga a chuan sarkar notification a chuaka chu notification a chuan heng village council sangaw civil subdivisional area a Saiha district a omte chu longtlai district a transfer anni thu a chuanga chungkho te chu sangaw 1 sangaw 2 pangkhua thaltlang warchek sentet fiang warchekai lungtian cheural rolbuk fungka lungpher siachangkon vombuk cheldong lung archuang bolpui west bolpui east le lungzar tum khosom pakwate chu Saiha district atangin longklai district a somchua anlonia he notification a hian secretary to government of Mizoram JC ramthangan min assign ani te chuan LADC area life ati chu huang khata kan lo umta a ro pui hle ani la ton tumatan chuan khati chen khani le ri phot mai sela a seivak lo ti po ka sharanga amaro chu abung then dan alak lo ema wangin khati chen akhan do tok ri ta ila next atang chuan lungtian lal HUAISEN te HAUSATA te van tur te chanchin kan ngai thladona kan channel hi mulo subscribe sakila like le comment te mulo pek sakzel turin kan ngen chu ani